Welcome the great Kurdish artist and musician Shvan Perver. And I must say to Shvan, now I don't see him, but he'll come here. He doesn't remember, but I have a picture at home from when I was 7 years old. I think it was in Gothenburg, where he was playing music on, I think it was even a new Nowruz celebration. So, how many years later? 34 years later, we are standing here, and I will soon be next to Shvan once again. It is an honor. His music has carried Kurdish culture and stories across generations and across borders, often in times when Kurdish language and music could lead to imprisonment. And that is a fact. It could lead to torture, it could lead to killing. We very much look forward to his performance later this evening. I also want to دوستو هەڤالên هێژا دەما و خۆش بێ، جەژناوە پیرۆز بێ، نەورۆزاوە پیرۆز بێ لە سەرانسەرê welat li çar perçeyên Kurdistanê li dîasporayê ez cejna we pîroz dikim. Bi dil û can we silav dikim û hestên wê yên netewî, helwestên wê yên netewî, bîr û bûçûnên wê yên netewî, nasnameya wê ya netewî, ala wê ya netewî silav dikim. Di hevdê meha adarê de li paytexta Yekîtiya Ewropa, li paytexta Belçîka Bruxelles bi rêvebirin û piştgiriya nûnertiya Herêma Kurdistana Federe li Bruxelê Newrozekî bi coş û xweş û zengîn û rengîn hat lidarxistin. Şahiya Newrozê li avahiya Parlamentoya Ewropayê hat lidarxistin. Gelek kesên li Belçîka dijîn, li dervayê Belçîka jî li hev civiyan vexwendin ne hiqwase, yanî vexwendin teng bû, ne berfireh bû. Lê salona ku ji şahiyê re, ji pîrozbahiyê re hatibû veqetandin, Kurd û dostên xwe yên biyanî, parlamenterên Parlamentoya Ewropa jî hazir bûn, siyasetmedar jî hazir bûn, xapoçî jî hazir bûn. Çend kes, yek, du kes, sê kes wilo ê nêzîkî apoçiya ew jî hatibûn hazir bûn û singa Herêma Kurdistanê fireh e. Nûnertiya Herêma Kurdistanê bi kurdewarî nêzîkî tişta dibe û dixwaze kesên nêzî vê cemaeta hanê biçek wan bi hestê wanî netewî nêzik bike û ji wan re bêje ku li dervayî çarçeveya we, li dervayî çizgî û mizgiya we Kurdin hene, Kurdperwer in, niştimanperwer in, Kurdistan hezin, Kurdistan parêzin, di gotin û helwestên xwe de, di fikr û ramanê xwe de, di rabûn û rûniştkandina xwe de Kurd û Kurdistanê diparêzin. Hene û li Bruxelles jî hene û li hemû paytextên Yekîtiya Ewropa hene, li dîaspora hene, li hindirê welat hene. Yanî tenê jiyan ji xwe tiştekî kurdewarî di nava jiyana xapoçiya dinemayê lê xem nake, tiştekî baş bû, yanî ew nûnerê Dem Partî, Çeqilmas Partî hatibû vexwendin, ew jî hatibû, ew jî hazir bû. Farûq çî navê wî ye. Erêl bin çaval min nerî û dibin simbêla de dikeniya û em diber hev re derbas dibûn lê min wî aciz nekir, min wîlo wî halê wî dihişt, yanî min bere wîlo bimîn, bere şwar li xelkê binere, li hêrs û morala xelkê binere û paradîgmeya serokî wî di vê salona hanê de têk çû. Kurd hîna, hestên netewayî, nasnama netewayî, dewleta netewayî diparêzin û ew ê biparêzin. Ji Şêx Ebeydillahê Nihrî heta
الشيخ سعيد قال حتى مالا مصطفى برزاني حتى داويا دنياي وكرد پرور بن كردستان پرور بن نشتمان پرور بن وتجاري نبن خابوچ بوی بونه از جبیر ناکم يعني كو سپاسی جبونو نرتیا هريما كردستاني لبروكسلي دستخوشی و سپاسی درباره ارگانیزه کرنا و شاهیا خوش و درباره کو و خوندن جمر رشاند و خوندن اکی تایبت جبومر هات شاندن جالیه سفیر دولتا کردستانی سفیر کردستانا سربخواه برز دیلاوار آشگایی جمر و خوندن شاند از بوی منطقی از بوی نرینی نزیکی مثلا دم از وی آلاهانه و آلا خوشک از نابینم تنی آلا هریما کردستانا فدرالی از بینم آلا تواهیا گلی کرد آلا کردستانا سربخو و یک بوی به وی شوازی از لیدنرم به وی شوازی سلاف دکم مرزکم لورا جبو برز دیلوار آشگایجی دستخوشی و سپاسی لسروی و خوندنا کجمر شاندی اجیوکی کردکی نویسکارکی رومان نویسه کالبستوانک اکتیویستکی چاندهی مخو مجبور دید تبلی از بچکی نخوش بومجی مخو مجبور دید از بچم باشدار ببم و ببم شریک و شایعانه به بجداربونا شاهیا نوروزا 1026 لپایتخت یکیتیا اروپا لپایتخت بلژیکا بروکسل تولي ببم بيوه گریدایی هر وها از دستخوشی لحمو کسین کو تولي وی شایعانه بون به هنرا خو به موزیکا خو به دنگ خو به کدا خو براستی که هجا روشنموان کرد رونی آلا سور کداوی دوی شایعانه ده بر بچاو بو از نکارم کداوی جیجبیلو کم دستخوشی و سلاف جبو رول و کدا که هجا رونی اوجی نتنی یعنی بشدار بون لید ارگانیزه کرنا و شواهانه و شاهیهانه خودی رول بو خودی کد بو و لورا پیوستی هیه از وی سپاس بکم و از وی سلاف بکم بهیویا کو چالاکیم بویرنگی ده روشن پیش ده بردوام بکن بروکسل بردوام بکن بروکسل پایتختکی گیرینگه جبو کردا گرینگه جبو سیاستا کردا گرینگه گرک کرد هر اکتیف بن لبروکسل به هنارا خواه به نویسین خواه به سیاستا خواه به لوبیه خواه دوی شاهیه ده گلک ولات پارێزên hêja dîtin ku ji bo me cihê kêfxweşiyê bû ez wan nas bikim cihê serbilindayiyê bû ku ez wan nas bikim wekî mamoste İlyas
ما فوتجی به هفره گرد از گلکی کیف خوش بو بناس کرناوی و گلک کسندن کو اف شاهی بو درفت کو ام هفدو جنیز ناز بکن هنه کس ولو ده ترسیان بترس نزیک دبون هنه کس جی نرازی بون يعني برزاني بون لأن بوان هبونا هوشنگ لوي داري نلقوري دلي واب ولو دحسيان كنت تدقوقي السرسين قاوان يعني يانجي از بيد ليوان مديد يعني هنا كس ولو دتشون ودهاتن ولو جارنا خصا مجي عاجز بكن يعني جارك دجارة مسر قوي وخافيت يعني مقولو قه نداوي مثلا هاني يعني يك هبو جوان كسين كولو دجار هاتولو براسي معاجز كر يعني لشاهية تشجر بيجم يعني از وكويبم امي يعني لعنيا هفخن يعني ما ويهشت ولوي دريبو جبو مثلا نب شخصي درباس كر يعني مدا خاطري بجدارة مدا خاطري شاهية مدا خاطري اورغانيزاتوري في شاهية هاني من سربي خوا آفيت ومقهنة داي يعني عاجز كرم براسي عاجز كرم دجار ولو هات ولو وكي استفزاز وكي استفزاز شديد بجن يعني بكردي هول داز الزولوج مخو باراست وما شاهية باراست وشاهي درباس بو خوش درباس يعني تشتين خوش هلبت تشتين بفيرنجي دركبن يعني تشتين يعني نالجوردلا سديست حمودشت لجوردلي مناب يعني هروها ما مستشفان هنرمندي هجا هنرمندي جورا كو براستي تشتكي ولو شخصية تنية يعني ما برخنا الويكر وزدي رخنا بكم يعني رخنين ما قريداي هلوستي وينه نقريداي الشخصي وينه وكي الشخص حتى يعني نرخاندنا مجي دوی واری هانه دوی چرچفه هانه دی يعني نه وكي نرخاندنا كي بسپور موزیک يعني لی از وک هلوس وانه كي وكي كسي كي بچاند و هنرا مجول و بنویساندنه مجول استيد جيجم يعني اف هنرا هانه هنرا صالن حفتي وحشتي يانجي اف هنرا هانه عمر جيرتنا ميناك يعني هنسترانين ما مستشفان مرة نما كار لي قعدار بك اي دما خبون اي روجا خبون لهنك سترانين محمد عارف جزراوي و عايشة شان وقالك هنرمندين محمد شيخو قالك سترانين وان هنا حتى يعني 6 صالة دنجي عمل وان قعدار بكن اف سترانين بي سينورن جبركو هنرا تيده تيرو تجيه سينورين دمي درباستك سينورين صالا درباستك اف مجاركي دنه لدما ما مستشفان جامير هات سلاف جيكر من اخوست از ولو جبركو از بچكي نخوشي بوم از دور ولو دور مخدا آليكي يعني ايكو بخواز سلاف بكوي وره جامير هات درباس بوم من ناز كر من ناز نكر هات سلاف كر تشواهي تباشر سپاس سر چاوا از باش چو لجبوگ ما مستشفان ناز بك تشتكي من وي شخصي تنا يعني نا آرمان جامنكو أزوي بشكينم آرمان جامنكو شوفان ببين الشوفان ببين أو نرخن نتوايكو أم نسال مزنبون نب آلاوي استثمار سياسي دمديا آپوچیا دا آپوچی به دمدیا برزانیا دا برزانی به دبردیا طالبانیا دا طالبانی به اف جهنراوی کیم دکه جه کسایتیاوی کیم دکه هلوستان بفی رنگی بو بریجی و نهاجی و سبجی
لي ji bo ew fêm neke ku ez tê helwestê min şexsî ez nîzîkî wî yanî maseya ku Xwezpartê û Milê temaşe dikir rûberûyî şivan bû tevlî stranî me wî li stran jî gotin me ji stranî wî ji min li wekî geleke sal çepka xist govend û dîlan geriya li ser dengê şivanperwer û stranên şivanperwer û em ketin govend û dîlana jî me xwe di govenda Newrozê de jî de me xwe hejand li ser dengê mamoste şivanperwer tiştekî wilo ji bo ku ew hest bigê ji wî yanî gihaş negeşt ez nizanim lê min xwe wî warê hanê de ku ez tevlî hinera şivan dibim wekî hinera gelerî hinera niştimanperwerî lê ez tevlî helwestên şivan nakim ma ji yanî heqê min e ne heqê min e tiştekî divê axaftinê de heye yan na ava perçeyekî ji yani tiştekî pir kurt û biçûk tiştên şivanperwer ji me re di wê şevahanê di wê şahiya hanê de pêşkêş kir û bi rastî şevê xweş kir û xemiland û zengîn kir dengî wî jî helwesta wî jî cilûbergî wî û tembûra wî û hevalên ku bûyî re jî re ê kemanê ê qanûnê ê ermanê bi rastî gelekî xweş kirin yanî şivan bi tena serê xwe bistirê eger ne ew tîma pêr e tîma mûzîkê a pêr e wê gelekî lawaz bana lê ew tîm û şivan bi hev re ew şev zengîn kirin xweş kirin geş kirin bi mane û bi wate lewma ez spasiya wî jî dikim ez spasiya ew hevalên bi wî jî re dikim ê kemanê ê qanûnê û ê ermanê û min ji wan re yekoyeko ez çûm me bi destê wan girt mamoste Necmedîn gelek spas ji bo kemana te ez ji kemana te pir hez dikim mamosteyê ê qanûnê ez berê wî naz dikim ez ji qanûna wî jî pir hez dikim û min jê gotim got vê carê ez biçim Misrê ez ê qanûnekî bikirim û mamosteyê ê ermanê ji xwe ez jî yanî aşiqê ermanê milî ez nizanim yanî li ermanê bidim yanî lê pir li xweşa min dihat dema ku di hundirê wê tîma mûzîkê de rola wî ritma wî mûzîk ritme û ê wê ritma hanê rê vedibir ew mamosteyê ku lîstikvanê ermanê bi rastî her sê jî xweş dikirin li gel mamoste şivan taxim temam dibû yanî cumle temam dibû ener temam dibû yanî spasî û silav ji bo her çar kesên ku bi mamoste şivan re bûn edim qey sê bûn û sê kes bûn û mamoste jî dibû ê çara em biçekî temaşe bikin pişt re vegerin dîs ez dixwazim te kez bikim bi rastî mamoste şivan yek ji mexdûrên PKK'yî yek ji demekî nebû şirîkê PKK dema PKK Enwer Ata kuşt şivan ji PKK dûr ket dema ku Çetîn Güngör kuşt şivan ne di nava PKK de bû piştre xwestin êrişî konserê wî kirin êrişî şevê wî kirin êrişî wî pîs kirin heqaretekî mezin li ser wî pêk anîn yanî wî îzole kirin ev
زگرت مگرتê koma berxwedar hemû li hemberî wî derxistin. Antîpropagandayekî mezin li hemberî wî kirin. Dema ku ez li erşîfa PKK vegeriyam ew kovarên serxwebûnê bi zimanê Tirkî min dît nûçe û tiştên ku dema şivan di salên heştê û di dua, heştê û sisiya de şevên apoçiya Newrezên, apoçiya salvegerên apoçiya tevlî dibû û stran tê digotin. Heta hin kasetên wî kevin di dawiya strana xanê de behsa karkiran dike, dew û doza karkiran behsa xanê dike, wekî bi devkî stranê dibêje, ew wekî reklam û propagandayekî wilo zirav zirav ji PKK re di qunaxên destpêkê de. Yani stranekî rewşa ekonomî û siyasî a biborin ez biçekî nexweşim ew stran rewşa Kurd û Kurdistanê ravedikin lê dibe çareserî vahat dew û doza karkiran dest pê kiriye. Ew strana yan Kurdistan yan neman jî ez li gorî tê bîra me di dawiya stranê de Gulîstan Perwer dibêje şoreşgerî bibînin, Marx û Lênîn bixwînin, Partiya Karkerê Kurdistan tiştekî bi vî rengî cumleyekî navê PKK, navê Partiya Karkerê Kurdistanê derbas bin. Me bista me ku di wê qunaxa hanê de şivan wekî helwesta siyasî, wekî helwesta henerî apoçî bû. Yan jî PKK bû, ne apoçî. Îna PKK wê çaxê neketibû qunaxa apoîzmê yanî. Di van salên dawî de dema şivan xwe nêzîkî apoçiya kir dîsa. Yani şivan carekî hat Şamê cem apo ew piştre hat Romayê li cemî ew rehmetiyê Mehmûd Baksî. Lê ew jî û rehmetiyê Mehmûd Baksî naz dikirin ku xwişka Mehmûd Lamiya Baksî bi emr û talîmatê apo hat kuştin li Qendîlê. Yani şivan dizane apoyekî xerabe ye, apoyekî kujer e, apo xapo ye. Îja daha ji mir behsa wî dikir û reklama wî dikir û ji nava gel derketî û tu ji nava feqîra derketî û ji nava nizanim çi şivan jî ji nava feqîra derketiye. Yani ki ez jî ji nav feqîra derketime malbata min jî feqîr û xizam bû. Lê yani îja şivan wilo dikir ku yani dikir wekî avantaj, wekî tiştekî apo baş ku ji nav feqîra û serkirdeyên Kurda ku zarokê axan û zarokê vegan e. Ez çi bikim yani Mîr Celadet Bedirxan layê Mîr e. Bes xizmeta ku ji zimanê Kurdî û çanda Kurdî dikiriye apo nekiriye. Ez çi bikim yani kî jî win dixwazin rewşenbîrê Kurda yan jî serkirdeyên Kurda Ehsan Nûrî paşa bû ez rabim wî bişewitînim. Yan jî Şêx Seîdê Kal şêxê terîqetê bû, naskirî bû di nav eşîra xwe de, nav malbata xwe de, nav mirîdê xwe de. Ez bêjim wela vî ez serokê yan jî şêxê terîqetê ez vî babêjim. Mela Mistefayê Berzanî yek ji mesnên eşîra xwe bû. Ez rabim Mesûd bişewitînim ez bêm tu zarokê eşîrê yî û tu ne ji nava xelkê derketî tu ne proletaryayî û tu nizanim çi. Ev ne yani ji bo ku ez kesên din kêm bikim ez apo bilind bikim. Ev nedibû. Ne nerxandinekî hunerî bû, ne nerxandinekî sosyolojî bû. Tiştekî din jî yani ez dixwazim vê mamoste şivan tê bigêje. Di şevê jî di derbas bû em hatine li hunera şivan perwer guhdar bikin. û kesên li wir hazir kêm zêde nivîskar, siyasetmedar, rewşenbîr pêwistiya wan bi semînarekî siyasî tune. Yani piştî mamoste
دیلا ور آژگایی آخفتنا خو بزمان انگلیزی کر او خوشکا هجا پارلماندارا کرد لسویده مامۆستا ئەڤین ئاخافتنا خۆ کرد حەوجەت ناکە مامۆستا شڤان وەرە درێژ بە ئاخەوە و کورد و ji dema someriya û dema akadiya û wilo mesele bike semînar û xelas me em naz dikin ku mamosta tê digêje rewşenbîr tê giştî li ser xwewestiyayê me jî wî firehê hewcet em nehatine li semînerekî siyasî û dîrokî guhdar bikin em hatine Newrozê pîroz bikin û di vê pîrozbahiyê de li huner û deng û muzîka mamosta şivan guhdar bikin du deqe sê deqe hûn bi xêr hatin gelek kêfxweşim Newroza we pîroz bi qediya çû berê xwe bide hunera xwe na mijarê bike siyasî mijar bike semînera siyasî ev piçekî yani heta ji aliyê protokolî jî de ji asta dîlawar aşgayî kêm dike dîlawar aşgayî nûnerê siyasî û berpirsê siyasî organîzatorê siyasî êvê pîrozbahiya hane camêr axift xelas hoşek derkeve nizanim deh deqe biaxive û bike semînara siyasî ronî halasor were biaxive deh deqe û bike mijara siyasî wilo nabe wilo prestîj û ê berpirsê siyasî li wê derê nûnerê siyasî û diplomasî gotina xwe got û qediya çû yanî wekî têbînî ez dibêjim qeska bigêje mamosta şivan yanî sibe di şahiya Newroza bonê jî de xelkê ku herin bonê dixwazin li şivanê hunermend guhdar bikin ne şivanê siyasetmedar ê ku ji wan re behsa dîroka Kurdistanê û bindestiya Kurdistanê û nizanim tevgera azadiyê û hewcedariya Kurda bi welat û bi ziman ev nelazim e niha di şeva di pîrozbahiya bonê jî de ez hêvî dikim vê xala hanê mamosta şivan bir çav derbas bike yani biaxive ser hemû tiştî ser dîrok û ser felsefe û ser şaristanî û ser hunerê û ser nizam çû yani ne baş e ji bo wî ne baş e ji bo mamosta şivan ne baş e em mamosta şivan wekî siyasetmedar naz nakin em wek hunermend ew dibêje ez hozanim hozan de bimîne hozan bimîn hozan û yani xelk tên li hunera te guhdar bikin li muzîka te guhdar bikin bi dîtina te şabin foto bi ter bigirin ne ku mijar bi qulupê semînar û ja te biaxive û ja dema ku siyasetmedarê me yê bakurî wilo ne apo jî di nav de û piranî dema diaxivin ji bîr dikin bisekinin wilo li xwe dinerin wekî ensiklopêdya yanî xelas me fêm kir tu zanayî tu rewşenbîr nizam çi Kurd qediya çû yani problem ne tenê a şivan yani berpirsên PKK jî wilo bûn apo jî ev mal bû heta niha jî ev mal e û hinekê bakuriyê wekî din jî ev mal yani xuyayê mesele wilo giştî yani ne tenê girêdayê kesayetiya şivan lê ez hêvî dikim ku berçav derbas bike ez kêfxweş bûm bi dîtina wî kêfxweş bûm bi hunera wî û spasiya wî dikim her wiha ev helwestên wî yên nû ev biraderekî ji min re şand ev kurte vîdyoa hanê got şivan helwesta wî biçêk hatiye guhertin em temaşe kirin jî min ew mirovê Tirka ewekê didin işte boçi Azam Ebdî nizam kêre bû yek nizanim Öcalan guhdarî nak û bêrêziya wî dike û filan bîvan Öcalan salayî di destê wan de yê Tirk çawa dixwaze wisa dikin destê Öcalan ji heqî pirtişt nayê pirtişt destê wî jî nayê ya em hevdû fam bikin tê bigîjin
و الشراء جلاب ياما ده قلتلك جرينج بيجم راستي چه بو او گوتن؟ من وك نيلسون مانديلا بكرا كي دي شو با نيلسون مانديلا دقول دا خوزيت شي ام تشبكن دقول از بيستو تشتك سال زندان آدمه هايا مش دربت فيلت شي دي بچي نامه هرنج حوالي مبپرسن دقوري بيبوتا هرجي سروك بارزاني بپرسن هرنج بازم عبدي بپرسن هرچی کسی نوا سیاست و حزب و حرکت جوان بپرسن من قبول ندکر هر تشباهتا سر من اگواری گره گوساب ببیا لی نفهم كرن كو از دبيجم جرك هنرمند دوري هالوستا السياسي بالنا يعني مثلا نولوية نها بويكوت كرنا فقي تيران شاهي و چالاكيين هنري ايكو علاقه وي ب آبوچيا هبه يعني علاقه وي ب يعني يقولوا الجوري نارين هاوي نزل على دبينه افعل وستكي سياسية افعل وستكي هنرية افعل وستكي اخلاقية وجهي الرزية وجهي سباسية وما بريش يقولي ما مستشفان جي دما دچو استوديو ما تي في بيكي بقاسي لايوي وكي او ديار قوزي كريناوي وشي ديار ديرسمي جنفناوي و حنقي خوشي بيدي يعني ديار دي سميتي بير ما مستو نزانم شو و تشتين ولو دخوازب زوري بشوان بده آخافتن يانجي قوتن لا يقوية دما كل سر تي في انجريداي يكيتين اجتمان ورا ريكلام و بروباغاندا يا آبو بك لا يقوية بنا نبيج من اكري كر سترانجي سر آبو چيكر لي ميناك يعني برادر جي هوزاني هيجا هنرمندي هيجا برادر او جي سترانك اللي سر آبو چيكر دما آبو هات قرتن هستي خلقي اجي دنافده كاليا ايكو هلبس نفسان اي هل ستران چيكر ايكو يعني لي برادر بشتي او سترانا هانت ستران سر آبو چي نكر تجاري ريكلام و بروباغاندا باكيكي نكريه تجاري ولو بحثا آبو ولو توي بفرينا عسمانا ونزانم قال لك خونديه وقال لك زاناي وقال لك نظام شي زاناي ما مسته از راستيشتر بيجم از براكي تيب چوكم من برتوكي آبو خوندنا تو برتوكي آبو ناوي آبو عبدالله اجالان تسر راكي وبدي يكي لكوليناركي جريزي اشتر بنرخينه بيجي اف ليكولين هان اف تكستين هان اف نويسين هان اكاديميين يانا وسديسة تشتر بيجي تعلقيها ويب اكاديمية تنا برتوكين ابو مخوندنا ومفانتي بنية هاني دما دهاتن ترجمة كرن مش صالح مسلم ردقو ايميل يعني دريا ايميل هنا دما از ابو جيبون بخير ونب احلام تنافي ابو لسراكه وكي تكست تبدي يكي جير بيجي كا چو قيس برنسيبين اكاديميك دوان تكستين هاني ليكولين نليكولين جيدر و چافكانيين وي ريبازا اكاديميك تيت بيداد بيانا دبرشتر بيج خودي وكيل متبه تناف لسراكه ناف هيبت اوي هي اسرو كوتي سرو كابو نفسان دي بعقل سرو كابو اكاديميك تشتي ابو بيجي حمو اكاديميك ويقولوش تربيجن تفهم برتوكي هاني بده مدني فرحو مدني فرحو ويشتر بدحت ليا هنجموري وخدايل سري اكاديميك حوالي شفان ما مستشفان يعني يقولوش تربيجن اللي تبيكي بده يكي اوبجكتيف بيجيكالا يعني بنرخي يعني آستار روشنبيري وزانبوني جن في اسلامي هاني تنا يكي دهبيه ندي يعني ج تد الدنيا ديتي ما مستشفان يكي لدما
هینا دەسپێکە عەمرێ خۆ دە لە برای خۆی بچووک خۆ بکەڤرا باوی وی گازن دکە دەبێژە تە خێرت لە برای خۆی بچووک محەممەد ئۆجەلان گونەهە بچووکە دەچی کەڤرال باوێ خۆشی دخە و دچێ دزیا باوێ خۆتکە دزی ئاپۆ دبێژە ئاپۆ دبێ مچویە جزلانێ باوێ خوا دەحقاقەت من دزی و ئەس چوومە و هەقواسە نەرین و پرتوک و تش لەسەر وی تێگۆتن تێکلیە وی و میتێ ترکا هینا ساڵا 6 و نەهێدە و tu tijmir tê pesnî bî dide ez ê rexnête bikim mamosta ez ê rexnête bikim yanî wilo nabe yanî ez rexnê helwesta te dikim ez rexneyê nirxandina te dikim ne rexnê kesê te û kesayetiya te û cil û bergê te yanî jiyana te ya taybet çîşê mijê yanî helwesta te ya niha baş e ahûl bi vî rengî be newek hoşeng be û newek şivan ê ku pesnê apo dide li em bêjin objektif tevlî ku ez jî objektifim yanî ez xwe dibînim objektif hûlo be distê min li ser dilê min e sibe dist be ez derşê xwe nizanim kî ban te bike were Stêrk TV were nizanim Ronahî TV û di nav medya apoçiya a çir û vir û derewa û mamoste şivan û piçe kûlo te bine pixînin û moralê bidin te û tu jî rabe pesnê apo bide wilo nabe distê me bi rastî li ser dilê min e ez dixwazim tu li ser vê helwesta hanê bimîne berdewam bike helwestekî baş e helwestekî nerm e xwezka ji mala Xwedê re apo wekî me endê lebana bigotana ez tiştekî fêm nakim ez di derva nizanim herin bi ê ku bi derva mijûl apo dibêjin na çareseriya Sûrî di himbêza Mîtêdê ew ê tespît bike çareseriya Bakur di himbêza Mîtêdê ew ê tespît bike ya çima Baxçelî pesnê şivan perwer nade pesnê apo dide ma dibê merivê jî pirs bike yanî Baxçelî yekî here pesnê apo bide xêra Kurda di apo dimayî ya mere pirs bike yanî tevlî wilo yanî vê helwesta ku we dîtî we temaşe kir helwestekî baş e nerm e xweş e û li xweşa apoçiya nayê êja ez hêvî dikim ku berdewam bike wilo bimîne gav şûn di navê şe ne baş e mamoste şivan ne baş e ji bo te ne baş tu çi dikî tu çi nake karê te tîcareta te li Bonê nizanim li Amerîka li nizanim li Kurdistanê tu çi dikî heqê te yî bik kesî negotî yanî lê di van meselên siyasî û niştimanperwerî û rewşenbîrî apo dema were bêje Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê gelê Kurd û tu jî here pesnî wî bide apo dema Şêx Saîdê kalkêm bike û tu jî here pesnî wî bide apo dema ku bêje Herêma Federal Kurdistanê wekî xencerek e di pişta Tirkiyeyê de û tu jî here pesnî wî bide apo dema ku bêje malbata Barzanî xayînin û cihûn û Mossadin û nizanim çi û tu jî here pesnî wî bide ez rexnê li apo dikim ez ê rexnê li te jî bikim ez naxwazim hunermendekî Kurda xwe bîne vê asta halê yanî tu hunermend e heşayê hezûra te yanî heşa me re dibê heşa dûr dikevî yanî heşayê hezûra te tu ne mirtiv e tu here filan eşîrê pesnê serokê eşîrê bide û piştî vê eşîrê be serê tu hunermend e te navê xwe kirî şivan yanî çê nabe yanî em hezkiriyê te ne em rêzê ji te re digirin lê em nekerînin mamoste yanî hêvî dikim tu li ser vê helwesta hanê berdewam bike helwestekî baş e helwestekî zanistî ye helwestekî biaqil e
هەلوەستێکی کوردەوارە ji bo Xwedê ji vê helwestê daneke wilo bimîn ez nabêjim tu ji baş û kûr baş û tehdê li xapo bike wek hineka wek min na ez vê helwesta te jî ez razî me ji bo xatirê te razî me ma tiştek kêm ne tilmî zêde dike ne tişt min kêm dike ez hêvî dikim dîsa ev peyama hanê bi zelalî bigê ji mamoste şivan û hezkiriyê şivan ev min dixwest ez vê vîdyoyê de bêjim dîsa Newroza we pîroz dikim û Newroza mamoste şivan jî pîroz dikim mamoste Feqê Teyra jî Newroza wî pîroz dikim yanî bi rastî ez çi bêjim yanî ji min re wilo xewneke kengî ev xewna hanê pêk bê ku ez mamoste Feqê Teyra jî bibînim û ji ber ku ez ji hinera wî pir hez dikim û ji helwesta wî pir hez dikim ka ja Xwedê bike qismetê me bike nesîbê me ku rojekî ji roja em wilo pêrgî hev bên û ez wilo ji dil û can ez wilo hembêz bikim wî silav bikim ev xewna hanê xewna zaroktiyê wê bive nesîbê me ku ez pêk bînim yan na ez vê mesela hanê ji rojên pêş re dihêlim Newroza we pîroz be sersala we ya Kurdî pîroz be cejna we ya netewî a Newrozê hezar carî pîroz be.